Abashubuza bineza business ziringanire batunjira kamwenya hamatama bwa nyuma ya MTN kubanjura enkora ya Zimba business ne Momo irabahwero kwitungura. Momo Pay netuyamba kugira ngo customer yisha kanga n'ekintu kwakubatine cash mutuyamba kuntera sente na Momo Pay. Kozesa Momo enyambye nnyo okutundula omugazi ya business yange okusinzira byonna tandika. So ngikozesa nga nsindikira abantu sente nga nkozesa Momo, then n'abantu bwe mba mbaguziza bwe babeera bansasula bakozesa nga weno merchant code basindikirako sente. Yamba omukushashura kushanga customer yisha tine sente mu cash ziri asimu yazinsindikira mu kinyambo okusevinga n'okuzibika kwenda zikumana akata zikozesa ningo bumwe kwenda n'abansine ziri asimu tindafune bashuma baranyika nsino mu muhanda. Omurimbara batongorizo mu katare ka Mbarro Central Market. The idea behind Zimba business with Momo is that Momo wants to walk the journey with you as a business owner, whether it's a big business or a small business. We're able to give you services that will help you grow your business. Kuchira duka lya MTN elyo wasa kuchira abashubuzi bita abakora bamu okamwe haraba fere buri omata kwizira ku izina lya MTN aina kwegamba akeyanzira agakoreka ID kandi opereza Momo Pay code no kwachi okwa bushotari wetegereza abakozesa Momo Zimba with business zo tuwongeddeko ko kasente ketuwola ba merchant baffe kubanga tutegeera nti zo za business mo cash za mu tuseke nono amakuru agagasha kwa Elachiz.